turni pui khi ni chanchin hi tlemi han thlur lok te ang ni khi arsizinga min hnai ber tu ani a heta arsi kan ti hi wana thil anma ni achanga enna le lumna pe chuak thei chau hi anni thla po hi a enga tin kan le ngei po hi thla achang chuan a eng ve hle bok ma se ni achanga enna nei mai anni a anma ni achangin enna le lumna an pek chhuah miao lo wangin RCT a soi thei anni ve lo ni khi eng hlom ni mein alang na a apanga khian thildum zo zo hi om ve le thlachin chutiang thildum chu sunspot ti in anvo a sunspot lo lan ma hian alo lan na lai tur chu ani pangdang a in alo engwar em bika tin sunspot are nu po in chung eng big ria chu reife alang zui chin chutiang eng big ria chu facule ti in anvo a tin sunspot hi kar ni bak chu mu zui reng the ani lo le tlata a chan chu ni som ni le pasari chung hian ni hi avir chuak ve a chumi chung chuan sunspot chu nicol kil chhak lama changa lo chuakin nicol kil thlang lama atlale thin ani ni voi khat avir chua apang le lama sunspot a omlai chuan kan mu thei lo ti na ani chu tin ni khi boruak salutuk in hlom kho mai ani a thil sakhat ani lo chu wangin alai ker lai khi avir chak bera achim le marlam khi avir zoi phei tial thunga ti chuan a then chu ni somni pasari chungin avir chuaka chuti lai chuan achim top le mar top thung chu ni som thum panga chungin avir chuak ve man chawani chu wangin ni somni pasaria ni khi voi khat avir chuak ti po khi adik pum hlum lo ti na ani chu sunspot khi ni pangdang a in akhwar deuh bika tin alum po alum nep dewa en po a eng lo deuh bika ni pang khi atlang puin celsius degree sang ruk vela sa ani a sunspot ero chu celsius degree sang li vela sa chau ani asanep ti lema tui solet somli vela sa chu ani thau tui hi celsius degree za a aso ani tin en po eng tak chu ani thau vanram chu a en ema wangin kol phe po alang dum zeu zeu anti fiam thu ang main ni pangdanga en ema wangin dum deuh bikin alang mai chawani tin sunspot khi an lian hlom khop maya ma se ama akan soi ang dewin ni khi alen ema wangin sunspot rol khat lo lang ve po nulango tak noya khwa wang chin chia te deuh lo lang ve ang chawin alangani ma se ani na taka chuan kan leilet li let nga vel lek alian inbok khom anni chok chin chutiang inbok khom chen khat phei chu mel kil li makta duai sing sari vela lian te po an hlum atlang puin sunspot hi kumsom pakhat dana alo lang deuh bera ma se hei po hi achia chu ni in alang chuang lawa ti chuan sang ni pahni achanga sang ni pathum edi vela lo lang le turangai ani tin ni khi hydrogen bum ang me pok al eng zoi reng mai ani a second tin hian chu tiang pok al chu hun sang tam taka a renga chung pok chu ni panga chakin a in kho chuak zoi a mel sang ruk vela sang te an hanin phu chuaka an tla hniam le china chu tiang chu spicule an ti a ate pol soivung tlak vak lo anni chung ayana sadeu prominence emo arc emo anti chu a le a heng ho hi chu kan le chimbal jam ang mai hian ni panga aron pong so chuak thura alo lianin alo sang tuala mel noi khat vela sang te an thleng theya minute ni khat chung lekin an phai le duak chin prominence anti zinga na sa perangai chu kumsang khazakwa somli paruk jun ni li vel khana in chana chu zet chu ni panga changa mel noi ni lai sang thlengin a in vor chawani tin heng prominence kan ti rual hian solar flare kan ti hi om vele zau chin boka chu zet chu prominence anti mai te ne na khai khin rual lawana sa ani thung ni pangmaya kir le lovin solar system zong hi atom chhuak vek ni mai nan ngaya chu wangin kan leite po ni in engemaw chen min ron wa pa
aron chok danglam le chin hi thilmak ani lo ni boruak atmosphere chunga kan ve tlat ti na ani chu heng prominence le solar flare te hi sunspot nen hian inzom na nei deuh le lo omrual deuh fo ni in an cheboka ma se chia le nge chu ani le loi si lo heng omlai hian solar wind an ti mai chuan kan lei thlengin ni atanga thil puak wanga eng thile mukha aron thlena chu chuan kan nun phung tam tak aron chok puain aron ti danglam thin ni in an sia kumsang khazakwa sumruk november ni sompani khan khovel marlama engmoi em mei zana an hmu thin aurora an ti chu solar flare wangin ahma an hmu phakna pia dai mar to pachanga mel sang khazanga layat po hmu thein a om ta hiala tunma zong ain a eng po amoi ma jok ni in an soi tin chumi nu ni hni vela chuan radio in biak na zong te chu alo boya thu thon thei manglo khopin aron siam bokani teleprinter te chuan thu om je nei lo hi an chu chuak chura khwa chu athiang vunga chuti chung chuan thlipui lo thlendo na electric eng thim tur phezuk zuk ang hian eng te chu alo phezuk zuk bokani hetiang hi indo pui pahni na lai khan kumsang khazakwa somli pahnia alo om to boka chumi chumphei chuan an radio thu thon na melma germanin an ron ti boy ni anga in british hokha an boy man hle ome hetiang hian kar khatlai te o theini scientist ho ngai dan chuan prominence le solar flare hunvel hian ni changin hydrogen lai mu le electron aron in phu chhuaka chu chuan kan lei lo thlengin heng thil danglam tak hi aron thlen ni berin an ngai heti hun lai hian ni achangin engtluka chakin electromagnetic wave an ti chu alo chhuaka chu chuan kan lei hi minute riat vela alo thlenga chumi hnu darkar chan ve vel chuan thil dang muang deuh chi in kan lei ron thleng le a ma se min ron chok boy tu ber thung ero chu darkar sumnga hnu vela kan lei lo thleng ve chau ni in an sia